C. Pentas Parjajah. Iya talib laporan nah. Sambur lip. Bisa bergabung karena diminta Erwin Putra Padang. Oke. Monggo yang sudah terpanggil. Batas cepat terbatas. Semua pendamping pengundang foto terpampang. Yang merasa terpanggil, yuk. Nyeman sayang, dengerin sayang. Oh selendangnya Cak Talib, Cak Suhar Senewi ki. Mana? Turu Talib paling. Susiono. Keterna soropakan mantan lurah abad sinal. Soropeka demak sorok korong kampung Turoso sayang. Pikiran Bendik Putra sebenarnya mak ngapos angin. Siang makin nikah tretan pada polong, montretan pada polong. Durkit mundur dikit Pak Senewi munduran biar balikiran ke Karangasem, balikiran Karangasem, Tanjung Perak mak pelabuhan. Ya wes. Kini mana dok? Sisil deh kini. Sebenarnya bola tak narenta, takut Orang situ wes cukup. Takut tiga sayang setangkuan. Dek kini wes. Iya yes, guys, serkong bro, serkong 10 berarti. Antara gunung kemas, halaknya rawan, jalan jangan daunan angka, jalan jangan Toren nak lebih bote mari. daunan angka.
bejengan sakui tiga jan bejengan sakui tiga Duma ojan abai bunda Erni lampi koneng gak mes mak jaes sasa terus le lampi koneng jaes sasa sasa sabun sarom bola bentik aja sampai bisa sokor-sokor setia ampun rokon sokor-sokor mak bisa rokon naik pinang dutak bener pereng kare eman boleh pun tak tekia kare eman tu tak tekia kare todus ojak na senadyan tora mesra tanda mata sing tak tampa senadyan hamu sapele ngelingake kabeh lalapete kaya rembulan lumaku amadangi wanci dalu kaya tumete sing banyu ngelingake kengeni hatiku tanda mata martandani ati tresno nyadyan ate gawe galo ning nyatane mung ketone mata tak simpen ana kamarku amadani seli rambut tak simpan ana atiku liya waktu kali katamu senadyan tora mesra tanda mata sing tak tampa senadyan amu sapele ngelingake kabeh lalapete kaya rembulan lumaku amadangi wanci dalu kaya tumete sing banyu ngelingake kengeni hatiku
tondo mata bertandani ati tresno natya nate gawe galak ning nyatane mung katon ing mata tak simpen ana kamarku dadi seli ramu tak simpen ana atiku liya waktu bakal ketemu branding aki sangale pelotan selemak ya kulena sangale mete patimang keding aki ya remang kentretan ladena badan kaule semakin ngijung temangan demono larga mati alengke larjidu honaduri dotak kelarga mas mak rasane seru jeket tidur maingat bayi soro rebes sangale marompong dejang ya kelarena sangale mai benang soro abah Mariono mompong kibede amun marena dek bekale tinaan aku tak kepada besar heda jaga sekarang pote sonono padu sayang pun tak bisa kejebe jika nyare boleh diriku kami ucapkan selamat datang yang terhormat para undangan silakan duduk yang tenang bersama kaya tayub langan beksan menghibur dan memberi ucapan serta menjunjung kebudayaan tayub campur sari Pancilara Abah Sinal Fendi Putra dasa turun matur sepadun penampilan dari Bapak Kampung Rohman Kang Misrudianto Kang Selamat Jeriping dipundampingi Bapak Kampung Suroso Padang Kyai Mamba Isal Bapak Senewi beserta Kang Suhar Senewi Bapak Ismawan Mojong Abah Haji Mariono Kali Semut Minggu Kliwon di bulan Rasul hajatnya tidak tinggalan Usman Putra Kali Semut Cong Eko Kali Semut Semua. yang sudah tampil di panggung pagelaran. Ini karena niat Bapak Abah Sinal Ade niat Dinda, ayo Ade Risma, Umi Sulpi. Warangono loro ayo Ndak. Dinda jong, dah ada ya nak. Gunung Sari biasalah Pendika cuma pemberitahuan non pompong nak foto tepan bolong tanggal 13 Juli 13 Pak Leko.